Khozaram kipin akan leng ton tu chin mi ulana velte na chin news channel in kan indon na nandam chiao thau lai tia zum na kan ngai atu zong pur zar thum nak thong kan rak zam than chang lai CNDP shroi tu tharni bia pathum to ding akam Chin National Democratic Party ni ara lai mi December thla dipa thimnak an party IO in a chu ding a pu siang mang chu an thim pu ngun mang rian chang tu dinga thim asi pu ngun mang chu Union Minister a rian an kaitar Chin mi phun ni ram hun sin le chung lai rian tron tu na sin a an her mi le an du nak an chim ngam lo mi chim tu ka silai apani nak chu ral kap ni kum hai rok chung an kan uklewa than chau nak rian an phi mi kha kan ram cha a her shum shim than chau nak rian ka pe zu lai apathum naka chin mi phun ni kan ram le mi phun ni kan her mi hi zai asiti an ngal lo kan mi phun ni her mi ma te in kan ram uk nak nol kho nak ding le mi phun lung rol nak a kho nak nga ka zom lai atak taka chun ong san ni chun tlang chung mi chu arak do tak tak lo ton bia ni chin mi phun party akan sitar bang chin mi phun cha a kan dia lai tia achim pu siang mang hi siang sang run a cha chim tu arak sibal chun UNDP a kum hai rok atwan nak asi chang chin mi phun ni dir mi party hi an za ten pasari an si chang phungki ni biak nak phunglam ashan tel mi chu CBC USA ni andau Chin mi khrifa bu phu somret le phu ni ekop nak Chin Baptist Churches USA zong ni biak nak ethlan ning phung chu andu lo ning an lang tar ve chang biak nak zalon nak asho di lai cha a kan du lo nak fak pi in kan lang tar tia an chim June thla por na thai thum a Washington DC Myanmar embassy mai a USA khrifa bu na le Chin mi pi na chu andu lo nak kan lang tar lai tia an than CHRO ni du lo nak statement an tel a fak pi in kan longtlin pi na tia an chim online petition a du lo nak lang tar ding mi min tel cheu ding in som nak an to phone online petition a du lo nak lang tar mi hi chin mi ni zili le som ko le pakwa am phan chang kan tlom tukri heban tuk chan leo a ram dang dang mi chin mi zong dai te in an umok atha shim lo online petition min thut le CHRO statement a endorse to tal chu itim cheu sham ko u tia torel tu upa pakhat ni achim US Chawzani biakna phunglam ashan jelmi religious bill draft chu ado phungki ni amburis biakna kelven du nak he phunglam ashan religious bill an sarmini biaknak dang anhor son lai cha a zuk than u tia US Chawzani rawrin nak apek United States Commission on International Religious Freedom ni goram chawza sarmi biaknak ethlanning phungban to khichu 21st century a mantlak asitelo zuk than u tia statement an hun chwa ve chang USCIR timi hi US Congress ni zawok phung in adir mi US Chawza Commission federal body pakhat asi hi commission hi maithla biang rei thlep thongni la thlaithum a report pakhat an rak chwa I biaknak zalon nak abuar bigmi valai ram pathai nga laka koram hi atel tia an rak than bal chang hi phungki ni halmi biaknak phunglam religious bill biaknak a khatlo mi thit nak phunglam hi nan fetar biak chit chet na a chun tulio US Chawza ni koram a pe tlaining anhur chon lai hi tia an statement a an chi koram a biaknak a khatlo boinak rong a minung zan hi le somthum le pasari an thi I noi khatle thongsom li razam in an koram a zungzal kho nak phunglam sar asi immigration 1G Kinyi ni koram a ramdang mi zungzal in kho nak phunglam chu October thla thau in nuntar si changlai tia achim October thla thau in chun zungzal kho nak PR soknak anga changlai hi asok mi chung a koram ni a herning deuh kha zau piak an si masalai apakhat naka film thiam nak angai mi le chonak angai mi pol ni sokding in kan somna apani naka chale nak atwa mi chun hlana koram mi phun sinak arak ngai bal mi le ramdang thil phun ki pronga ape mi chungkhar na ni sokho asilai
hi zungzal nak PR khat chu kumnga chatyang aslai I kumnga nu a achan sautar langmang than aslai chun chawza ren le ramkhel budir anga lailo ramdang mi phun sinak angai changmi ni koram sinak citizenship el sokho aslai lo thongkhat chukwa somret kumni phunglam ning in anga lo atul yau koram a ramdang mi phun thongret rong chan sa visa mang in an koram chawza ni ramkhel rian a arak chol changbal mi blacklist achia mi an alwan chia kum thongkhat chukwa somret kumret sanghak chia boina ka shroitu asimi mo te jun le the Sunrise Journal a chief executive asimi mo hengchu koram a an kyo than khote lo tia chawza ni nol an chwa mi chu Department of Immigration ni thong an than mo the jun hi thongkhat chukwa somret kumret boinak ronga Thailand a azam I Thailand in US a razam in akalmi si chun US citizenship zong amu changmi asi ama long slow in anupi le afa le zong koram a lutar nak nol an pe na lo mu hein hi the Sunrise Journal mang in ralka boypol thatlo nak le ai mor na kong atial cha a acha chwa te loading in no ngei tu ni nol an chwa azung velte an shop yak di an sungkhar ning in US a an pemi koram a kir an du thana in chawza ni lu nak nol a pe na lo ramchong lu na ka vanlong in phot loading mi minung pali chawza ni an kan chia tia Myanmar Airways International ni achim atu tani thong kan rakjam kho mi chu ma vel hi an silai thong kan in jam mi na hi Erawadi le khonum thang cher chan in kanin than mi na an si maizar zong na kan len than ko nak lai ding cha kanin som keima kamin chu presla mung ka si